samo prvi put, jer ja... Šta drugi put te nije trebalo nagovarati? Nije, bilo izvanredno, bila je dama... Pa dobro, šta ti onda za ovo prvi? Pa prvi put mi ne znam šta mi je dala. Pitam sebe. Nego daj ti meni reci, ali pazi, ti si kao žrtva silovanja mora biti u teškom šoku. A ti si onda Tada nisam. Bio sam 3-4 dana, a kasnije kad sam shvatio da ta ljubav mi puno znači i da sam od nje puno toga naučio, a pošto sam ušao u Guinnessovu knjigu rekorda po jednom... po potenciji. Ne. To je pisalo Arena, pisali su mnoge druge svjetske novine koje su vezani za takve te... Pa rećemo, da li su to tračevi? Pa ja ne bi to nazvao tračevi, to je istina. I oni su ju mjerili, bio je Stipe Krce. Što su mjerili? Stipe Krce, vi znate odakle je iz Trilja. Evo sada imao je knjigu. Ali što su mjerili? Pa mjerili su dužinu penisa. Tvoga? Da. I ti si bio rekorder? Jeste. Pa jel tajna poslovna, koliko je to? Pa evo, biti ću otvoren 35 centi. 35? Da. Mojko moja. A s 14 godina je li bio malo kraći? Sad, on ne može biti kraći ni duži ni sa godinama, ni sa... Čovjek sa godinama možda se smanji koju centu po visini. A ona stvar zavisi o lijepoj ženi koja te zna animirati. Ali čekaj. A moja zadnja ljubav... shvatio sam. Prodao si 900,000 knjiga. U Hrvatskoj, ali vani sam ja puno prodao. A imaš od 35 cm. Tako je. A mnogi ste na toga izvali. Ali odlično. Ali daj ti meni... Ja ima još Arenu gdje je pisao, ima još druge svjetske novine koje su pisale, koje to stvarno... Mi siročići koji nemamo niti 30, ti silno zavidimo. Ali daj ti meni reci ta što te silovala. Francuzica. Kako Njemica. Njemica, pardon. Nema se. Ja se jako koncentriram. Znači, poslije silovanja obično ostaju neke traume, recimo. Kako si ti sad, ako te prvi put silovala, kako poslije... Kad sam je toliko lijepa i da je bilo... Ja tu prvu večer praktički nisam imao nisam se zapravo ni iskazao, a ona je željela dalje i onda došla do izražaja sva moja dimenzije i ostalo, moja velika psihička energija koju izvanredno posjeduje. Ja se sad samo pitam, da li neko Hrvat neka se javi da pliva 15 km dnevno, znači od Igrana do Podgore i nazad, da se tušira lijepo ili ne tušira, a 4 sata su ujutro, počne od 4 pa do 6. I ima duži penis. A gol, penis, čas su ga neki snimali, bilo je... Jel da? Slušaj, znači stvari tu, ali daj ti reci s ovim pitanje bilo, je li u Legiji bilo puno pederluka? Bilo je. Pa počeo sam sad toj temi. Ja sad neka crkva govori šta hoće, ja sam počeo u crkvi. Bio sam 4-5 mjeseci u crkvi i tu sam doživio jednu neugodnost. Časna Klara je isto izvršila jedan delikt na mene. Jel da? Pa naravno prisilila me na ljubav i kasnije se ona objesila i tako. To je isto u mom romanu će bilo je zapisano. A ona se kasnije, mislim, objesila se, zapravo izbačen sam ja i ona, a iz Hrvatskog sam kao najbolji poeta stoljeća, svi to kažu, gdje god dođem, ja smatram sebe da jesam i biti ću, jer ovo je samo 4. moja zbirka, ja imam toliko pjesama, ja mogu toliko toga napisati, a moji su osnovni inspiracije dobri ljudi. Znači, budi čovjek, budi ti, ostvarit će tvoji sni. Zašto da ti život pustinja bude neka te grle, neka te ljube i tako dalje. Da, ali daj malo o tom pederluku, to me silno zanima, to je sad vruća tema. Pa, mislim da je to, pošto sam psiholog, da je to bolest čovjeka koji nije imao od koga naučiti nešto dobra.
A koji nije imao Njemicu svoju. Ne samo Njemicu, pa evo Njemicu rećemo, ili koji je u djetinjstvu doživio neke strašne traume koje on i sam nije mogao osjetiti. Dijete se, ja kažem, to kao psiholog kažem, da se dijete odgaja do 3 godine, a kasnije se formira stalno kontrolom. Ja sam kontra, neću reći cigareta, alkohol da se popije kad se jede, tada ti ne može ništa biti, samo kad se jede, a onda o drogi da ne govori. To ja ne mogu zamisliti da to uopće postoji, jer mene to šokira. Ja imam puno djece, imam 11 i 3 sam usvojio, 14 dice, niko od njih niti puši, niti pije, a kamali se drogira. Slušaj, šta je s tim crncem bilo? Je li on nekakve posljedice imao zbog toga? Da, taj crnac više nikad neće doći sebi. Ja sam ga toliko izmlatio iz ubija da je on bio sav u krvi, a to nije bio ni jedini, niti prvi. I on je odmah dobio otkaz, a meni su rekli da ja sam odlučim o svojoj sudbini. Ja sam odlučio da ipak idem dalje, jer ja sam čovjek koji neminog duha. Onda sam se vratio u Pariz sa mojim prijateljem Jean-Paul i nažalost on je ubijen u Bosni, volio je kocku, a tako. I onda smo u jednom tako trenutku kupili smo lijepa odjela. Ja sam i dobar glumac, glumio sam par filmova i tako. Sam reći koji bio je tu i neki čak, a bit ću iskren, 2 porno filma. Jel da? Pa slušaj, ako imaš takav, mislim... Pa ja sam to radio... To je od zlata. Je, ali ja nisam to radio za sebe. Radio sam da mogu to prodati, da mogu dati djeci. Za mene, kad dijete nema... Evo, ja imam negdje 200-300 cabala ovih mandarina, naranči i ostalo, imam ulja i tako. To je moj bodyguard, on je ujedno i moj rođak, on je karatista, tako. Mi smo brali i ne prodavali, nego poklanjali. Sada stara žena, šta ona pita, šta je rekla? Zašto to, koliko to košta? Nije on jasno kako neko može tako biti darežljiv i dobar i da poklanja ljudima koji nemaju, pogotovo penzionerima. Slušaj, ja mislim da si ti darežljiviji od nas, običnih smrtnika. Jer mi ako damo 18 cm, to je veća. Ti daš duplu mjeru. To je ništa. Moramo odmah spomenuti da volumen raste sa kubom. Znači, duplo duži je 8 puta veći volumen. Sad ću vam reći, neko je rekao u šali, ali dobro, neću to ipak, to nije za ovaj... Ne, pa ču... Evo, ako neko pita, pa koliko krvi ide u jedan penis? Znam, pun ali nije to to. Ja ću vam samo reći da je psihologija sve oko nas, sve što se zbiva je psihologija. Ja psihijatre, naročito gospodina, spomenut ću Dodiga, Goran Dodig, koji je šef klinike u Splitu, za mene on uopće nije čovjek, govorio je na televiziji kako ne prima mito, a u njega moji klijenti koji su dolazili kasnije kod mene, on nije izliječio, dođe 5 minuta, pita, vidi odmah šta si mu donija, aha, dobro, ostavi to tu, idemo dalje, tableta i gotovo. Mislim da liječenje psihe i ovih naših ratnih vojnih invalida, kao što sam ja, isto jedan od invalida, ali nije tako strašno. Gdje si ranjen? Pa na Turu sam bio. I nije, evo mogu ja pokazati ako treba. Što, ranu? Ima rana, nije. Na guzici? Je, ali to nije sada tema toga, pa ćemo drugi put. Vidite, ali kažem... Sad ćemo morati malo radi reklama prekinuti, a publici ćemo ostaviti na vjeru da vjeruje da ti je rana na guzici bez potrebe da pokaže. Ja nemam, u mene... Jer bi bio spreman to pokazati pred publikom? Pa bi, ali dobro, danas sam prvi put ovdje u vašoj emisiji, inače nastupam u cijelom svijetu, bio sam na svim svjetskim televizijama, ja sam čuo za vašu televiziju i drago mi je što sam imao čast sa ovako jednom velikim gospodinom.
književnik od svjetskog glasa, a nećeći hrvatskog, jer zašto mi Hrvati podcjenjujemo same sebe? A sad ćemo morati prekinuti radi reklama. Nema problema, samo izvoli. Srce poče da mi kuca jer me vražnjava puta se gočara onog časa. Hotel Atrium Split vas poziva. Budite vi dio novogodišnjeg spektakla s plesnim zvijezdama Ištvanom Vargom, Fabijanom Valehosom i drugima na 2 flora u hotelu Atrium. Studio 54 senzualni plesovi. Ulaznice od 300 kuna. Informacije i rezervacije na telefon 200 000. Hotel Atrium Split. Kuća namještaja Doma Nutijak Split poziva vas povodom sniženja cijena. Posjetite kuću namještaja Doma Nutijak u Splitu i iskoristite veliko sniženje. Spavaće sobe, kuhinje i madraci sniženi za 30%. Iskoristite velika sniženja i kupite namještaj u kući namještaja Doma Nutijak Split. Vulkal je otvorio svoj novi prodajno-servisni centar u Velikoj Gorici. Uz ponudu renomiranih marki guma za sve vrste vozila te za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju, nudimo vam aluminijske i čelične naplatke. Vršimo montažu, balansiranje, podešavanje geometrije kotača, poprva guma te uslugu brzog servisa i autopraonice. Nemate kamo s gumama? Ostavite ih u našem hotelu za gume do iduće montaže. Dođite i provjerite. Vulkal vas očekuje. Genius, bračni madrac od lateksa s diferenciranim zonama te skidivom i perivom preslakom, bit će vaš za samo 1788 kuna, a ne 4470 koliko biste inače platili. Danas vam Marion daje popust od 60%. Ali to nije sve. Očekuje vas još jedno iznenađenje. Ukoliko sada nazovete, možete dobiti Genius u 12 rata po 149 kuna, bez avansa i bez kamata, i jednostavno ponuda bez briga. Kupnjom Geniusa dobit ćete i mekani pokrivač od Merino vune. Merino vuna ne izaziva alergije te djeluje kao dobar termoregulator i stoga je prikladna za sva godišnja doba. Zato odmah iskoristite ovu priliku, odbacite svoj stari madrac te ga zamijenite ergonomičnim, higijenskim i biokompatibilnim sustavom za spavanje. Danas vam se to isplati. Kupnjom kompletnog sustava za spavanje odobrit će vam se popust za odbacivanje starog u iznosu od 700 kuna. Elastičnost i ergonomičnost su glavne osobine madraca od lateksa Genius. Pogledajte usporedbu sposobnosti prilagodbe ljudskom tijelu između tradicionalnog madraca i madraca od lateksa Genius. Lako je uočljivo da se Genius savršeno prilagođava fiziološkim krivinama ljudskog tijela i pruža odgovarajuću potporu svakom njegovom dijelu. Suprotno, tradicionalni madrac prisiljava tijelo na neprirodne položaje, što dovodi do diskopatija, upala mišića i bolova u zglobovima. Posebna struktura ovog madraca, izrađena u obliku pčelinjih sača, jamči savršenu higijenu. Stalni protok zraka kojeg uzrokuju pokreti tijela tijekom spavanja sprječava stvaranje nakupina znoja i organskih tvari. Stoga ne oklijevajte, iskoristite odmah ponudu bez briga, nazovite navedeni broj, nazovite Marion. Rješenja za dobar san. Gledajte na Mreži TV. Okitite vašu božićnu jelku uz glazbenu prskalicu. Glazbeni show uživo u programu Mreže TV. Na Badnjak, 24. prosinca od 20 sati. I čestitajte sretan Božić najmilijima. Te samo za 1 kunu kupite neku od naših vrijednih nagrada. Neka ovaj Badnjak bude poseban. Uz Mrežu TV i glazbenu prskalicu. Neka svjetlost ovih prskalica uđe i u vaš dom. I neko obasja vas i vaše najdraže. Sretan Božić želi vam Mreža TV. Srce poče da mi kuca jer me vražnjava puta se gočara onog časa. Evo nas, tu smo, nastavljamo gdje smo stali, a možda i gdje nismo stali.
Jer mene je nešto drugo sad palo na pamet. U svim tim pričama o dužini penisa i pokazivanju rana kao legionari što su pokazivali gdje su za domovinu stradali. A sad malo je nezgodno da čovjek pokazuje dupe. Ali daj mi reci, ja sam te tu predstavio kao najvećeg hrvatskog pjesnika. Međutim, je li to najveći živi, najveći ovog stoljeća, najveći uopće? Koliko je najveći? Koliko si ti najveći pjesnik? Pa ja bi želio da možda pročita neko od mojih pjesama ili da vi to možda učinite na svoj način. Znam da je Rade Šerbedžija, moj dobar dragi prijatelj, pa i Arsen Dedić, koji se dugo družim i dugo smo, htjedoh. Ili izaberte vi koji želite. Koji se dugo družim, jako su sretni i zadovoljni. A pisao sam nešto i za Olivera, pisao sam za Marinu Perazić, koju znam već dugi niz godina i tako. Evo, sad ću ja umjetnički pročitati jedan. 29. O znaš li, zbog čega sam danas radostan? Zar ne, Marija, danas je tvoj 29. rođendan. Baš je dan kao san. Želim sretan rođendan. U suncu obasjan, u radosnim suzama okupan. Sretan ti sretan 29. rođendan. Nek ti sunce vječnost ja, da ti tera bude zvijezda vodilja. Sad molim pjesak meni kao izgleda. Bravo. A sad ću reći zašto je Tera. Tera je bila agencija za nekretnine i bodyguard agencija. Ja sam ipak svjetski poznati bodyguard. Bio sam bodyguard jednoj. Šta je bodyguardu? Ne. Marija je bila kolegica koja je skupa sa nama radila, on i njen dečko su... Tebi je ženska bila bodyguard. Ne, ja sam bodyguard bio, ali... Njoj? Ne njoj, ona je radila sa mnom u agenciji nekretnine. A Tera se zvala agencija koja se bavila kao bodyguard agencija i nekretnine. Ona još i sad postoji. Zašto Tera? Zato što ste ljudi pod zemlju stavili. Zemlja. Sad ste pod zemlju stavili. Onda bi sub Tera trebalo biti. A dobro, mislim Tera je Stella et Mater Studiorum. Dobro, Tera je Stella et Mater Studiorum. Dobro, to je u redu. Ali daj mi red, nisi mi odgovorio, jesi ti najveći pjesnik živi u ovom stoljeću ili uopće u hrvatskoj povijesti? Pa ja ću reći godine onako po duši. Ja pamtim samo lijepe stvari. A nikada ja za sebe kažem da sam najveći pjesnik stoljeća, a nisam to rekao jedini niti prvi, to su mnogi rekli koji su čuli o meni i pročitali ovu zadnju moju zbirku. A ova zadnja zbirka prodana je jako puno. U Njemačku on je prodat oko 1.000.000 knjiga, a cijena je bila 25 eura. Pa sad vi izračunajte koliko sam dali djeci Afrike. Ja sam samo autor, ništa više. Autor sam pjesama, a sve ostalo, ja više nema nijedne njemačke knjige, nažalost. Ali vidi, a mislim, ako je to u Hrvatskoj prodano 900.000 primjeraka, a bilo ti to znači otprilike da je skoro svaka kuća da ima to. Svaka druga kuća ima tu. Pa ja mislim da skoro ima. Ja mislim da još ovdje u Zagrebu postoji na kolodvoru i dole na onome autobusni i na divlakovi, kako se kaže. Da, kolodvor. Kolodvor i autobusni. Željeznički, a mislim... a tamo stoji... Vidio sam jagmu, ljudi se otimali. Ne, ta knjiga samo stoji, tamo stoji, to je već davno prodato, a tu knjigu ona drži i ne prodaje je. Onda mene mnogi pitaju, evo njegov, neka sada gospodin, moj bodyguard, kaže da mu je njegov Dario, šta je bio na izletu u Krapini? Dario je bio na izletu kao školski izlet i prilikom tog izleta su ljudi pitali za Zdenku. On se predstavio da je izigran, a ljudi su tražili Zdenka kao poznatu ličnost iz toga kraja. Mislim, toliko je poznat da je čak i u malim sredinama u Hrvatskoj on poznat.
nevjerojatan, ja sam fasciniran. Ali reci mi, opet mene silno zanima, jer ja sam opsjednut pederima i tim pričama. Dobro. Koliko je po Legiji bilo pederluka? Pa u tom je stvar što gdje nastaju pederi, kao psiholog ću odgovoriti i kao stručnjak i kao čovjek koji sam doživio takve sudbine, doživio takvu sudbinu, a doživio sam, jer ja ispitivam zapravo ispitivan, zbog čega je to nastalo. Najprije se u starom vijeku nastalo u crkvama. Onda se to proširilo kad neko ide ploviti. U starom vijeku u crkvi? Da. Okay. U crkvama. Najviše su bili ovako pederi, pa bili su kao se govoru, pedofili. Evo, imate danas u Hrvatskoj, pa i u svijetu, i u Americi možda najviše, u Hrvatskoj imate niz svećenika kojim ja totalno zabranio rad. Za mene crkva je svetinja, a Bog je jedan jedini. I tamo ljudi koji obnašaju kao tu službu ne bi smjeli dozvoliti sebi više nego što im Bog dozvoljava. Znači, tu je nastala. Onda pomorci. Tu najviše pedera ima među pomorcima. To je definitivno. A kad dođu u luku, pa kurve i to? Ne, to oni budu dobro, to je sad brže dolazu, brodovi su savremeniji, brže dolaze do luka i sve ostalo, ali većinom su nastali od tih ljudi. A onda sam opet rekao da je to jedno djetinjstvo koje moderna civilizacija prati, a sad se jako to brzo dolazi u javnost, a sad postaje internet. Zašto mene pita email? Ja kažem, ja ga nema, mene bude na internetu. Vi ste čitali neke moje pjesme na internetu i moje slike i sve, ali ja sam mnoge povukao, zato što ne volite, onda ja dnevno, mene stalno mobiteli zovu. Ali mene zanima kako to da crnac, s obzirom da si tako obdaren, upravo veterinarski, da tako kažem, kako taj crnac nije pokušavao tebe zavesti da ti njega kresneš? Jer pederi su obuzeti veličinom. On je vjerojatno, vi ne znate, ali evo ja ću vam reći da sam se tuširao kad se idemo poslije utakmice košarka, judo i tako, kad se bavio judom i sad sam isto od juda i trener košarke, znamo se poslije utakmice tuširati. I mnogi ne znaju da je veličina, rećemo penisa, ću biti korektan radi žena i ostala se ispričava damama, ovisna, to je anatomija. Znači, mnogi ne znaju anatomiju. Ima neko koji uvijek ima 18 centi, a ima neko koji je tako mali, a kad se digne, bogati, ne možeš ga uvati ni sa 3 ruke. A taki je slučaj kod mene. Ali znači on nije znao da si ti tako oblik? Ne. Ali dobro i da je znao... Inače on bi tebe gledao zavesti. Ne, pazi, mene ne može niko zavesti, mene može ne kažem da bi uspio, ali da bi htio. Svaki pazi, ima pedera koji primaju i koji davaju. Mislim. Ali dobro, je li bilo dosta pederluka u ovoj... Previše. U Legiji? Je, jer je tamo znalo se i po par mjeseci ne doći do nekih, rećemo, žela, obično to su i crnkinje koje, dosta je bilo i zaraze i svega ostaloga, ja sam se svega toga čuvao, čuvao sam se jer, treba čovjek razmišljati, ja razmišljam da čovjek mora držati do sebe, do svoga karaktera, intelekta. Ja sad prođem ulicom, zaustavljam ljude i pitam ih, dajem im savjete, a mnogo je to čudno, a ja to volim sad, ako neko želi, neka izvoli. Da.
A inače, znači, to su ljudi koji su zapravo se pedrali jer nije imalo žena. Da je bilo žena, tako ne bi se pedrali. Tako je, to je jedno. Znači, nije to baš fiksirano. Ne, to je jedan od faktora, a drugi faktor je djetinjstvo, a treći bi bio faktor slučajni kontakt. Neko je može, ako doživi takav neki napad, pozitivno djelovati, a nekima to može doći da i on postane takav, ako bude silovan, recimo. Zato nije lijepo što se govori da oni ne djeluju na ljude kao osobe, upravo obrnuto, oni djeluju na ljude i mislim kad čujem, kako se zove, Opačić ili ona, ne znam kako je ona, mislim, najljepša je naš Antičević, po mom bivšem prezimenu Antičić, ali čudi me da jedni takvi političari traže poene preko stvarne bolesti i iskvarenosti ljudskog uma. Ali čekaj, a mene sad nešto zanima. Tebe je ona, ta Švabica silova. Jest. I tebi se toliko svidjelo da si 28 dana nju ko hrt prašio. Škorca nisam dobro patio. Ali čekaj, ali šta bi bilo da je možda Crnac uspio u svom silovanju, kao što ova nije uspjela, kao što je ova uspjela, možda bi se tebi svidjelo pa 28 dana. Ovako, postoji psiha, što sam rekao, da od psihe sve počne i završava. Čovjek kad je u stresu, kad imate stres, a stresovi nastaju nerješavanje problema kojih imate. Imate problema, dugov, i ne zanija razine, rastave, braka i to. Sada, taj stres vi niste riješili, vi padate u depresiju. Vidi, ističe nam vrijeme. Evo kad padnete u depresiju, organizam slabi, imunitet i dolazi do raka, bolesti. Zato je umrlo toliko preko 30 i više, rećemo čak i 35.000 hrvatski ratni vojni branitelji. Znaš šta, imamo još samo minutu vremena. Dobro. Ja se odričem svoje završne riječi. Imaš li ti šta uputiti hrvatskoj publici? Ali mogu, ja bi to samo možda, znači, htjedoh ovdje pjesmu. Ali reci nešto, nemoj zadnju minutu na pjesme potrošiti. A zato što bi volio da ova pjesma, htjedoh sam malo, ova pjesma je toliko poznata u svijetu da je prevedena na sve svjetske jezike, a ne samo to. Evo, već je istekla minuta. Evo, brzo ću. Ok, dok ti tražiš. Evo ga, htjedoh. Htjedoh ti nešto reći, u tamu se skriti, nježno te milovati, na tobom suze liti, voljeti, sve tebi dati, zbog tebe plakati, ludo ti vjerovati, novom susretu se nadati, na tvojim prekrasnim grudima zaspati, nikad se ne probuditi, zajedno s tobom umnijeti, htjedoh ti nešto. Srce poslije da mi kuca jer me vražjava puta se gočara onog časa. Ja počnem da udvaram, da ju lažem i navaram, da šapćem u pol glasa. Aj zvona, kuhaj zvona, kuhaj zvona, ja sviram